Yebo, ngeneza wethu impela sibona lapha isihloko senduna yakwaNongoma eMkazini uLanga Thabethe. Njengoba ke sebhidlize izindlu zabantu abanezidande kwaNongoma ke eMphakamo. Kanti ke wenganeza wethu ngomthombo othembekile kuveza ukuthi ke yona ke le nduna ke yaseMkazini ke yafika abantu bakha phana ke yabese ke yabaxwayisa futhi yabatshela kwezikabhoqo ukuthi hey yabona ke lana ke kuzochitheka igazi. Kanti ke wenganeza ukuthi impela ke kuthema abantu uma beqhubeka bakha ke yabese sifika yona ke le nduna ke yaseMkazini ke ilayishike abantu ekuseni kanti behlomile ke bephelele yabese ke idibhiza zona ke izindlu. Kanti ke wenganeza ukuthi impela kuyona le ndawo ke yaseMphakama kaNongoma kuvela ukuthi ke ezimbini ke izinduna ke ezikhona njengoba ke kukhona ke induna ke yesilo eyabekwa yisilo bese kuzokuba ke khona ke yona ke le nduna ke yaseMkazini. Kanti ke labantu ke wenganeza ukuthi abanezidandi ke abakhile nababhidlizelwe banikezwa ke indawo ke induna ke yesilo yabanikeza ke enayo ke ikhonza ke form ingakho ke nabo ke bazile ukuthi ke impela ke baqhubeke bakha noba ke ize ke bebesatshiswa yona ke le nduna ke yaseMkazini. Bafowethu impela phana baseligibela kakhulu daba ngicela bake nginibingelele kuyona ke Mbuso City MTV ngithi nje masaqala ngane ke channel ake wenza kulungile uciphize o subscribe na notification bell khona uzothola zonke izindaba ke eshisayo nazo ezitrendayo. Hayi ke wenganeza wathi impela sibona lapha ke isihloko esenziwe induna yakwaNongoma eMkazini uLanga Thabethe njengoba ke ebhidliza ke izindlu zabantu abanezidende kwaNongoma eMphakamo. Kanti ngokwemibiko wenganeza kwethu iveza ukuthi ke yona ke le nduna yaseMkazini ifike phana ke abantu ke bakha yabese ke impela ke baxwayisa yathi hey uma ngaba ke niqhubeka kule ndawo ke kuyochithika igazi. Kanti ke wenganeza wathi impela abantu bathema ngabe beqhubeka bakha yona ke le nduna yase ifika ke abantu ke ibalayishe ke begcwele ke iquantum futhi ke behlome bephelele yabese ke idibhiza zona ke izindlu. Kanti ke wenganeza ukuthi impela abantu abebekha kule ndawo izidandi ke babezinikezwe induna ke yesilo yakwaZulu yabanikeza ke nayo ke ikhonza ke form. Hey bafowethu impela njengoba sikhuluma nje lona ke lolu daba ke lingaphasi kwawo ke amaphoyisa nje bayona ke le nduna ke yaseMkazini ke kulindele ukuthi ke ivele ke namhlanje ke enkantolo. Kanti ke wenganeza ukuthi impela ngomthombo othembekile nongathandanga ukuba udalulwe ubeke kanjena kuyona ke Mbuso City MTV ngenkathi ke usilandisela ke ngalo ke lolu daba ngicela ukubanike nizwele. Laphana sanikwa isitandi sinikwa induna yesilo. Kusho ukuthi kwaba khona omunye ubaba okuthiwa uLanga Thabethe naye othi induna kodwa uthi uyinduna ngaphansi kwenkosi yaseMkazini eMagudu. Manje ke induna lekhona iyabe wayisilo uZulu yakwaZulu yona. So yasi isinika ikhonza form mayizinika ikhonza form lo baba maskala sakhe lapha wesa lapha wazosisabisa ukuthi uma sakha la kuzochitheka igazi. Okay, sahamba ke thina saqhubeka ke thina sakha ngoba sabuza kodwa ukuthi le khonza form kaMntwana lo sinikile isasemthethweni yini. Hayi sathola ukuthi isasemthethweni sibuza kuMntwana wathi hayi isasemthethweni inesigxivizo vele esasosuthu okukhomba ukuthi cha isemthethweni. Hayi ke sakha-ke nathi-ke ngoba induna isho njalo. Kodwa naye lo obangisa induna le othi yena uphethe nawe induna yaseMkazini ezela lapha kithi sakha khona edlule ethi kuzochitheka igazi siyewakha la hayi siqhubeka siyitshela ukuthi hayi mhlawumbe ngoba induna isitshelile angeke abhidlize-ke laphana yena-ke ubaba lo ngisho uLanga Thabethe abhidlize maqeda ukubhidliza-ke mina ngifonela amaphoyisa ngibikela amaphoyisa ngodaba kakafika amaphoyisa-ke esezithi amaphoyisa hayi-ke kuzomele kuhlale phansi kutholakale abasendlunkulu kuzwakale nabo ukuthi phakathi komntwana othi induna naye ubaba lo uLanga Thabethe nalo ubaba uZulu ubaba uMbhelenja Zulu oyinduna ngapha kuzwakale ukuthi induna ubani phakathi kwabo kodwa thina sesimoshakalelwe.